for Christiana Wood near movie star. Na mami da gombe drono and I'm pesa me di ho dance e kyerem. Eye ni nko to hear that ontment. Oh, me die me mofra ho ya hia. Eno anam de sra wo. Na mo ho adwo se form. Me koset so bra na me bra. Eno anam de sra. Enye no nko a o. Me ka kyerem. Se wonya malaria, wo se wo to de hear that mixture. Eno so ye ni suo edru. Na mema no so a sisi yade amama ye kojo to no. Mo die ene de hear that mature capsules. Eno die Pastor Kelly. Mami da gomba nro ne die. Me kan me jade. Kokoni ayem tim ne hawa. Koto de hear that bitters. De hear that capsules die. Sa ojo so na wote yaw. Ana wo reto krobon mu a. Ene etumrika kwa drugstore. Oyiwa ene da ho no. Mami da gomba duro. Obia yusu bi. Kumase Freddy Mens ene blessed we kwa. E wo ke kolena. Now what to say? I said, do I vim no coffee? Vim no coffee. Said the now what do women say Buffalo. And I'm from evangelist and D4 bar. Oh, D4 bar, and evangelist Nina Ekam. No deeper, they say. Pacho, your friend, Yamichi. Yamiche, a dear Yamiche. D4 Yamiche, and ancestor of my Yamiche. No, in a buy. Oh, me takradi me buy na mbese kwa atwa ko bom pai. O kwa atwa. Nti atwa na me wa me bom pai ansa na nyame. E di na sem di asoma me a me di atwa. To anya mfie sei. Me nya mfie 40 years. E di anai. O ware. Pacha ma ware na bibi kakrenti. Ojai. Akunko ha na mojai. Oh, yejai. Mojai. Inu di for ba na oja wade. Oh, I check round sana nyanko. Na nyame mfa de nsan kan wo. Nya fa ni. Sata ni ne yanka unyai. Oh, ne yanka. O kunkura ate ho. Power sum kura na ate ho. Ka betena ho sa. Se nyame aka no. Ti o twa mene kura betena ho. Se ni nti nyame ama na amasa. Ti so be wa bi ana. Oh, ye bo nyame mpai. Okay. Yo. Odi for ba. Edi na nyame edi asoma wo yo ndasim de tiefoni na ase tiefo da ase mi de nyame ase nso se odi mi aba efide kase we so okay ya nshranka nyankopon afenso mi da ase se wa ma me kwan a me nso metimi aba efide kase so nyame nshra opa de nyame de asoma me ne de se mi famra o my Ghana ni na se aya meka se asori bi wo ho no odika yi kire wo atwea ho dom ana se takrade no odi ka yi kire wo ansa na wo besi akọ wodi nkan yi atre mi wo takrade ina ho no no ende man fa nko TV so me di preachy wo stations ina mi ko bo fan say stations na me preachy wo sa asem no na me ba atwea no na wasa asa repeat say me san kofa emma atiefo na o kire me sofu bi nso a me fen koma no
nti osisi ana osifa saa asem na koka kire no nkeka nkire no saa asofo no saa asofo se ne ono de omoni di wa ha na won de wo ko no ha na wakoka na asem akire no se nyame se aidie na first tiefoni na sumeka se mine na anti se saa Ghana die wum ifa chose Ghana die wum o mine na Ghana ni na aka okay ntu atwe wanya ukotena ho di mfie sei atwe me cheye me kodi bi e ko 2 years kra na bompa e tu ko na akwa rasta natural na nyanantia na enye rasta na de nenye na gu ko cha ana mi ana mabonisa na enye rasta so abonisa rasta ana mi ana mechinchime jaze mabonisa se rasta de yakwa fa so banana oyi so chinchim na na ebopo so chinchim na abopo metimi yesane sa to betuma sane nti so ye rasta no kwa mi nye rasta natural na mi amabonisa se rasta de natural na de ntimi nkotwe mfanya rasta natural na de ba we de nye rasta me ba be ye bi ntina mabɔ me de mpeti nwini nyini metimi yesane me mbe me de no rasta ntina mabɔ mpeti nwini nyini ntem na mabɔ metimi nya ne ntem we de mi ana maye ni sa de gusu ba metimi yesane ya okay case number 1 edisa mo edi kan nie nyame se den ipacho de nyame aka kire mi se mi femra my Ghana ni na se no ada na obọ mpa ya na nyame ka kire ipacho na nyese mfan se da yesum na nyame da na di kire mi mfan se nyese oda na di kire mi se asem se na me meka fabra mi femra se my Ghana titire my Ghana yes ade no se obi ti se asori bi wo ho no mu a na ye obi wu a no mo de ni wura asori dem ye di ni pafunu kwa asori dem pafunu kwa asori dem no eno na trade ampo nyame se saa ade no ompe nyame se ompe funu e de kwa asori dem asori funu e de kwa asori dem aye koye ofu suman se asori dem ye nhyiemu ti se nyame honhom wo ho na asori bi wo nso krampo na aye abofu na ye adwuma kese e wo ho nti ye di efunu no di wura asori dem no ayesa na ebre omase na nyame ka kire mi se omo sa asori dem no ebi wo no ma mfa nse mentimi abo asori bi din kra o hade na se de nya asori bebre ye Roman fo ye pravi ye Methodist o nyina ye bi asori na na ende ni nyina ye o mo de fu kwa asori de enu nti na nyame se me mfa mra o man ga so ka kire wo mo se asori se mo mfa funu kwa asori de mfa funu kwa asori de egu nyame hu fi sa chese abofo ye adwuma wo ho no ayesa na ebre omase omhu omase na afenso nipa na ewo asori dem ho ni na no ayesa omhu brase ayese tiase ewu obi sa chese ukofunu ho a ukofunu ho a emfa meka se nyame tumi a ayesa odi ye adwuma wo asori dem no entimi enye adwuma sa ena mikra po tema ye nananum se eno kra de setiti ni nyina nananum kra na omu ni se ye nkofunu kra mpo a ansa no mbe free esieye aba kwantin bo se na mde nsuo e de esi kwantin ye de egum nti uduru ho na wafa na wahoro nsa ho ansa na wa be fie kra nti ayese ye chiwade a meka se nyankopon ompe saa ade na ye ade atum no asori nsori bi ade atum amoye no ye chiwade kese ye chiwade kese esa nso na ahohom tese ahohom papa esa ye adwuma no entimi nye adwuma yi entimi nye adwuma yi to munjai enti omunjai kra omuntwem omu da so de kwa de besi omu da so de kwa onse sisi na ama na ewu adoso yesa na obu ho no ma ne hohom kra esa ti aso dem ne efunu ni weyi efunu nso wo hono ebi won ma ne honhom so bia na wakochima efunu ho na wako efie no ebia yare kakra bi bebo no bonse na ono nso krampo no ne honhom ekodada nti bonse na ono kra afemu nti sade ne nti amana wo hwe Methodist fo ni we na bonse o musie funu pa so mudi mani beto ahwa ndi me nya hunu ne sade me nko bintimi nti sade ne de emfa nyame honhom Kenya nipa no entimi emfa emma nti mo amudu funu kwa asori dem yesi nyame se ompe de tosu mienu
de to so mienu eno so ne mi ankasa magistrate de se ebi wa me sof ma mi anase difo wo sorry mini asori nti wo nam saa aya me kanya mesem wo ebi aka mu anase station ina afi nso nyame de adom me se ayaresa ebi a me ko hospital na makobo mpaya ma ayarefo na nyame se ne nyame de adom me no yare no se bi ayare no te se krampo ne bia o de minsa ka nko ade a nyame na nkase timi ye ho adwuma yare be sa na otimi bo mpaya ma no ko yare bia na se bu ha me ma ba akusisia se me de minsa to so no bon se nyankopon na ngasa no ono ana ye na adwuma nti se me de minsa ka on de ewrade na abefa so bon se nkakra bon se na yare ni na efiri bia ne efra betima bompa ya ma ne bompa ya ma ni fraefo bia ni ate abu obompa me bia ni ate pe ebi obi wo ho no mu a ti se ne ni so ye ni kusukusu enso no na bia obedi adanse se obi bompa ya ma ni si ade eye kakra na waka kire na de ne de efra kora no de Yesu tibi no me nsa to so anase me bompa egusu a nya to anse no ma na bia ebete ho na de enti bi okufia ebete kakra na okufia na sto na antie nyame beye nyame ye antie anya wo nyame na ama na antie nyame ye enti me stress obi wo ho no mu a oyare wade sre de ni obi wo ho no mu a ebi a wate asori na opo obi ni na ye adwuma me de me nyante asori ansa isi o peso ko ya soro opu bi asori na obi na ko ya sori mi na ko ya sori obi won mo betimi esi asori de na so opu obi ada no na se obi ayewi na ti o Bible mo Bible quotation be pa na odi for by ode o Bible quotation de o bebre ameka se yetimi di gina so di bom mi quotation ye mi de am de mitimi gina so ebom paye pa ni se 190 ye didi ewu no ye fe ni ewu na de hia ede 110 190 enu ye sam sam say sam na make sam 190 enu so ho sam 190 190 ina sam 109 enu so yetimi de bomb pie ede asam na sam 190 no enu de make se mi nye yi kakra na menipa mi ade a pa yo de pa o wiase na wa o ntimi ni ma ni se Bible no mi ma kenkan papa ba mi abofu na ni mi ye adwuma nti de asam na ya wugina so Bible no ma o de bomb pie no tibia sam 190 no de asam no sam 109 no de no okay no make se ti se akudi akudi de na was sam 109 no asembe na ho asembe on de mrs no se udi ti se wo face program na mbetse wo kabichirem de na ho like beze mi hu asema wo ta quotation ho no sam 109 ni akenkan de mi hye de enye na we de no se ho no pese utimi gina so na hwese de bompae wo be de no wanya asema wo ho na gina so me tolebu a quotation se base ya ebu on mu anya me de emame se bia sam 109 say na me kan o kan so o kamu asem kiro on kam on me bo yankan emame se bia yakan amame but me timi say asem na me bo ho mpaye no no ama na me bie sa me bie abon se na no ankasa ebie se ti se de me bie Bible na de me de mi hia no me bie no ti se eno quotation be Bible da ho obeda no hu se quotation bie ye unima kenkan me bie ya mpa na me bie nti asem a wo ho no eye noa mmame so bia wo preach die sebe odi for bad untimi nka se quotation se mam quotation ba akokra usu untimi mam quotation ba akum na make say me dey man ko school untimi mam quotation ba metimi ade ama mam ba ko me dey ma me nka we me mam quotation ba ko ama me ayenko me dey ba ma preaching no ebu ho no ma me da yesum na erade ti se ne etetifo no me dey anya me dey ama me se ne Moses nyame suma n se bia ekro we su kekase sa na o me ode mame se bia
say obe catch him say oko station han mu ana say station bia car station han mu asem no de mame ye catch them say konekeka nti ebu on ko quotation bia say de asuma me no ana me keka o quotation ni asem on ka quotation ba kokora enfan support to asem no o mi de na me ka say me de me abofo na ni me adwuma nti no o ni abofo no me ni abofo na ni me adwuma omo suma me nti de omo be suma abofo be no oh say ye abofo be na nam enje Michael ho enje Gabriel Michael we huna mani o oni Gabriel da bia ono na monim no oh say omo ya abofo mo ho odin a omo no pe na anom nam oh ya abofo bebre na nam ye no pe ya na oni momudi Michael na Gabriel na hwan bio omo na mni titre we ya na mni omo timini ye omo na o Bible ma ye kama oti to omo na ohu omo tu hu omo ohu abofo omo da omo ho edi kire me omo ti sai abofo beda ne ho edi kire me beda ne ho edi ti se ni part se sofu no aka kire se me ni Gabriel on kan kire sa ntu ye da na hu so no ye Michael na ono ye Gabriel o se empire bomu no ti se wa be feel se Michael na ba hai mam omo da omo ho edi okay me quotation we nya wie aba ha di osofu ba pa di wa mam quotation ayenko eso ti mam quotation nti mam quotation ba ko ne yenko wa obeka ho asem okay John 3:16 nyame asem sise de Nyankopon do wi ase no de ne ba wo no kroma eno maka ba ko ama ne boa ana de ahimpo je himbio mam ba ko eti mama ba ko ntu so ba ko ka ho nanke ko yanim oh me quotations in there me unsa me na make say me ntimi enkan Bible ba nya I met me no we preach here say obi wo ho no tie me preach ya ebi obeka say bia ma kan quotation ina me dey ama quotation de ntimi nyi bi mame mame ba ko kra nka ba mba ko nanke dia wom nanke yeko esa matifo no tie wo Kodewre ko Royal Enterprise wono ana dura friend say kurasi doctor isan say we kurasi ni yankasa ne kasa nyina onu ni hia na kasa akoe nte ye ko school nu unu school fo bia mo kasa na bu beba akwa akoe de nanu mafu akoe de kurasi ni o sa na Kodewre ko otie unu ni hia ne kasa nyina ye kurasi fo kasa ya no ka tunu bum no de ato sa na duro nsutie eduro na no hye kurasi ni doctor nti woni maduro no haban no wonim no ana wa ye duro ye friend say reko heba mixture no de aba wa blood pressure low pressure ana say high pressure ya pressure na bebo high pressure low pressure ni nyina mo no mbenya ne level kama o pa wo o menses maye oba bi okwafichi a ese sebo ya abortion be 3 days obia bete ne nka no wotiem kwi da bi usisi ya ya mansanka bi afei edro no tie se opebia to na akọ promise eba Fredman Seba Chaos Sac Pharmacy Patasi Blockhouse ana afei Pure Leaf eba wabu akwa ejoso wone Government Hospital di hwe ni mu ana Top Amazing Tafo Methodist Building ni mu obo at Time FM ana afei Tech FM so kwa benye bi Bema Pentecost, thank you Jesus building name ana Kodewre ko Royal Enterprise ewo. Frere Kojo Kurasini doctor ewo 0244 470067 0244 470067 na oneno akasa. We ye club beer so de eno ne club efri sa abekoi abono nkron. Me pon ya kwan bia so na jibi na chicha bi na numbi ensakama bi adie eno ene club etina memende